Khubor Phibaro Shakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta ke Singi Kilong. Yarok ke NPP Youth Wing ya ke Sorkar MDA Halor ke Jylla Penbet Port apring ke Meghalaya bat Assam. Lia ke Ed Secondary School Ribhoi District ya ke Khubor Thungjul. Platno urkot ke Ying Darbar Thauan ke Raja Sabha bat MLA Berim ke Meghalaya ubat Robert Karshiying. Bat dawa ke Achik Youth Welfare Organisation ban wing no ya ke kerteng ke Bamdei ha ke ketin garo. Bat mintangin pa shiki Khubor bakam benya. Ke NPP Youth Wing kala ai buram ke Sorkar Jylla hapok ke Jingelam jong Menteri Rangpa u Konrad ke Sangma ke belala ban penbet pura ya uput usam ke Jylla ha ke Hindriutli ke Jaka ke Japut bat ke Assam. Habakren berkilat pathai Khubor u Presiden Ba Ki Nongrem ulong bakate ke sinjam balashim da ke Sorkar MDA ke deben yo jingero namar bakiwi ke Sorkar mentala sanpausnem ki klemla satya ban penbet. Tinang yak sekmat nak bertaban penbet dut saya kini ki rutuli ki Jaka ki ba don ke jing yak her ba kinla ban sok no once and for all kata ke ki kuat ke jong jingi ku ki samla jong ka National People's Youth Front. Chief Minister Bansim Kaya yang dengan kamu banyak keren tangkat haduk kalau berjong para Chief Minister dan kebangan perkembangan yang Dr. Mukul Haji Syakir Kapur kebabian tam namar hamid kalian secara ke Parti Kongres mau long Chief Minister hapo Assam secara ke Kongres long Chief Minister Utarun Kukoy hakno nangka hapo Sorkar India kadang ka UP government Haji Syakir Kapur kebabian tam yu ban result dia kena isu atau pot mereka kumba Kim Don Mon dia kena kam mentah pada balai bangga lindungi nisa kuat bang ai jadi ro jadi Sorkar kalau apa ngiwi baka jinga sign kam show jinga sign ke batang hapreng ke Sorkar ki Sorkar atli ki Sorkar Jylla kampai ke basu ya sign hangle hantai ke lade jinga sign ke ba hadu ke Sorkar India hakmat jong Union Home Minister jong ke Sorkar India. Kumshi benta ban ai jingi kai ki khna school ha ka be day bat kumno ban thungi ki jat jhur jirngam bat kiwe ki bala ban te ka kwat ka khya na kalyang ka school Ed Secondary School Ribhoi District menta ka sngi ka nyautre uyayong arjar apuar kalapli ka kper thungjur ka bala tip kum ka kitchen garden ka ban long ru kum ka wei ni ki subject ban hi kai ki khna school ban tip bat ban penne pensa e karap karyang Hagajuk kapor na kaliang kinong penya jong ketika school kilabu ru ek kper bantung bat ban sarai ki sembai ding kaban long ru kum shibenta ban ai jing hikai ki khna school kumno ban penne pensa ek ding ki se bat ban sumari ya kemei mariang lawan ban pli ya kini kper do MDC ko umroi constituency uba rangkan sai kharbuki haga jing don ringkat ki officer na katanat forest ki riurang ba bat ki kemi ki pa jong ki khna school ka Khubor junga na kamta je ki wei pat hoi ni don hang ni ko ri bhoi ha ka ba ni don pun ba ki jing bang ki jing di ba ni don du akan ki Jaka ka ba poho pa ya du ka ta ka ba ni tang su bret ki kenu kan du jing thung ki la man nrei ngalap ba mentang la stang manduna ki ni ki kenja jing bam jungi ki ba te ka met ki ngasu dei ba kan ni ka tin ka dan ni ka de ka wei ba kong san ba ka ma du ka ta ha ka ba ni kwa ba la kum nu ko wei ke jing la dang ni don kan kampas Juga ada jenis lamre syongsa ani pom eji buat syong Boston. Kerteng juga ada plus cita laurinia masong asa ha umet ba ke syong kelas 10. Don kiper yani sudah kidon kini te kila yarap sibun hi yangi ba nila ban lek chit ni tam kendong mau kayo bahat kam dabiang parat kata kumdai sor te don kini kici gedan te yarap sibun ke ni bangin shu si kate bit na po per jungi hi bangin dia sim chi bam tu ni lak mentit menat ni bisa Và jing yo i junga tela da kem kisbo harai ki chur kem num he Uway ni ki klor jong kajat ban riu hinyau trep uba Robert Karshiying ubala no iu sinyang barat ba amtangela ka jong kajat ban riu Henry ya ka Meghalaya bat ya kri India ru ulaklat no na kani ka prathai Hanazaret Hospital Shillong hakapor shipo baji min step hadin ba ka jingpang ka balabat iu kattu kat ni po Ya kabasa jong uniu rangba lawan ra shaying jong u habom file road ka ba Lashmer hajan Stephen Hall Lime Cra Shillong
Uba Robert Karshiying, ubalalong ukun ningkong jeng ikong Judith Karshiying, bat ba Martin Majau. Lakhayu uba Robert hakasnem kat kendai spa san kendai. Ulalong ru uhin men jong wei ni ki hep pulit ke Meglaya, uba Francis Karshiying, John F. Karshiying, bat kong Agnes Karshiying, kabalong kawei ni kinong trei seng bhalang. Uba Robert ulalong teng udkot ke ying darbar thau an Raja Sabha hapading uyayong arjar ar bat yayong arjar pra. Uni urang ba ulalong ru menchwa udkot jong ke ying darbar thau an jong ke Meglaya. Hakapor ba uba Robert ulalong udkot jong ke ying darbar thau an Raja Sabha bat namar ba ula angnut ban penne pensa yek darbar shnong bat darbar hima hapo kabri uhnyew trep Ula pelong ya kedor bar hima jang kabri uhinyau trep ha mau plang East Kasil District ha urisau arjar nyau. Hakani kedor bar hima bala pelong hasinda jang kalau kentang mau plang lawan bani shimentaru deki kli nong senchar nokma jang kajat ben riu garu. Uba Robert ubala board ikidinjat jang kupa jang uba Martin N Majau ulalong umintri ki kampisa tingka jang ke Meghalaya bat ni khamat na Kamawati constituency. Uni urang ba ulazang bantrei na kabenta ke imlang salang kum president jong Khasi Students Union bat kiu artet syaki kerdan jong nam hakasan hima sima. Haba uba Robert ulalong MP ulalong ru udkot ba life member jong babon ki parliamentary committee bat ni khamat ye kini ki committee Shabar India. Haba ulalong MLA bat job na lain kra constituency kata kapor ulala ban pin urlong ya kejing temu jong ha kaba ka sorkar jilla ha kata kapor kelala ban wanra ya ka an ban yada bat ban penne pensa e kiding kisi gi klau ki betap bat ki telong ki bran saudong jong ka sor Shillong bat khamtam e kitu ki bran harana ulum Shillong. Kum president jong ka KSU ulayai pensngau ya kejing e bakajat ban riu nyau trep ka ya kendo na kejing wan telep ki menderi. Kejing lej on tap ni urang ba kanlong lesisngi kata ka khandai terik uyayong arjar arpuar. Ini di melong mencuau member of parliament ng Raja Sabha. Ilong ru MLA naka laim kra konstitusi. Ilong ru mencuau rong ba snong tu laim kra. Ba lagi por bi dang samla ru ilong ru president juga KSU. Idi kun kong jong e ba Martin Majau. Mari kong idet Karsia. Ngira sangut separa. Bad ide ima i baning kong. Ladap drill polai snap. Bi baru buat ila syamsitam nadu menai Februari. Idon sabar. Tilai sumar suas bol setai. Nang tabat nilai wan lam no seni sebab selo. Au ni menai mak sendiri terik. Ni alam ucap nasihat. Teh nasihat nilai lekat bala lai persang na bala. Dia tangma mentah kesengi pada nak ada orang kejing stom aja. Ila akhlak nak menang step postek. Ba ingin pendap don puram lasisngi. Aku porsi biji. Kundai terik yayong. Ingin pendap haka lom jengdap Katolik lain kura. Keseng Bhalang Achik Youth Welfare Organisation minta kesngi keladawa ya ke sorkar ba kedai ban weng no iki kerteng ki bamdei hak ketin garo. Kani keseng kalaong ba kejing tho iki kerteng jeng shnong hakilat berkilinti jong garu hil sa ketin nongwe kalong kejing ja burom ya kejat ban rio garo. Chief Organizing Secretary jong ka Achik Youth Welfare Organisation Tura Gregory M Marak Uloong baya ka kerteng hawa khana de ban bujli no da ka kerteng bal nangkol ya ka dermail da ka rongkha ada bat ya ka arai mail da ka guanang ka aiwo khasara आज का जोसुन दंगपा आंनि मागबा फागबाराम जंगादाराम नवाबिराम मामादाराम संगनो कोदलेंगपाराम आरो सिनियर सिटिजेनराम आंहा दिगे हाथासकिया खांबान खांगवा थालाकिना नंगका आंनि बिमुखो ग्रेगोरियन माराक नङा आंहा AYW नि सेन्ट्रेल गभर्निंग बडिनि चिफ बर्न सेक्रेटारिनि खांगखाया जंगतान दालो आंनि याखो आगानाता मुखसुमानि दे 안칭아 아까 송어 그 번자랑이 도콜가 가와진 남아나 이코노미칼리 고하면 안치고 신제 때문에 하 폴리티칼리 고한과 안치고 캡처가냐 안치야 하는 남아나
Talo aman atska sungo tungma mangi mena tungaija. Bat daki tuki khubor ngilapoi syakabukod tat hadu pengindai syambiang kublai shibon.